Dezem malad de morovê nexweş. Dezem malad se partagê en chambre de hôpital. De morovê nexweş di odekî de bûn, şerîkê hevê odekî bûn di xistexanê de. Leon de deux disposait de lits souhaités près de la seule fenêtre de la pièce. Yek ji her dika li cem wê pencera ku bi tenê ew oda waya xistexanê pencereke tenê tê de bû. L'autre patient nexweşê dî ne pouvait malheureusement pas bouger. Êdîtir nexweşê dîtir ji şansê xerab nikarîbû xwe bilivêne et devait rester allongé à plat sur son lit de hôpital. Nikarî xwe bilebitîne, diva bê li ser pişta xwe bimêne li ser textê xwe di xistexanê de. L'homme à la fenêtre décrivait tout le jour où patient alité ce qu'il apercevait au dehors. Ew nexweşê li ber pencerê dikeve tim û tim pesên dida her roj ji nexweşê dîre yekû nikarî xwe bilebitîne halê wî nexweş. Wesfê derve dida, behsa derve jêr dikir ku derve çi qas xweş e li cem pencerê ji ber ku êdî nikarî borî ber pencerê ji derve bimeyzînî ji ber halê wî nexweş, nexweşiya wî ya giran. Quel temps magnifique! Çi qas cew xweş e derve, ev nexweşiyê ku li cem pencereyê ji êdîr dibêje. Quel temps magnifique! Çi qas dinya xweş e. Le parc de l'autre côté dibê park hedîqe daristan li aliyê dîye de la rue, li aliyê dîyê şara heye. Et splendide yani çi qas منظرeke gelekî xweş e, gelekî xweşik e. Splendide me got gelekî xweşik rai'a. Il y a un lac aussi dibê ve av jî li vê derê heye, çem jî heye. Des canards jouent dans l'eau. Canard ordek dibê wa ordek jî di avê de dileyîzin. Trois enfants font flotter leur bateau en plastique dans le lac. يعني zarok sê zarok bi flotê tiştê ser avê dikeve wa sefîne gemî yê plastîk davêjin wê avê de. Un vieux couple se tient main dans la main et marche sur un sentier. Tapies. Dibê du mirovê xetiyar destê hevdû girtine û dimeşin li ser di ber avê de. Me got un vieux couple se tient la main dans la main et marche sur un sentier tapissé de fleurs de toute la teinte. Dibê du zilamê xetiyar destê xwe xistine destê hevde û dimeşin li ser sentier tapît ve ji sicadê hatiye de fleurs de xuya rêyek li wê derê heye hemî gulgul ye bi hemî rengê gula li wê de dora wê avê heye ku li ser wê dimeşin peyasê dikin. Toute la teinte yani hemî reng ji hemî renga behsa gula dike. Sentier tapissé yani ev heye memerekî ku weke sicadê ew kir ji hemî gula de toute la teinte ji hemî rengê flora heye jî gula.
On loi le dur, on peut apercevoir la gratte-ciel de la ville. Au loi le dur, on peut apercevoir am de karen bebinen la gratte-ciel de la ville آفايي بر بلند وك ناطحات السحاب أم دكارن وابن أبولو أو نخوشي البربنجريج نخوشي ديري يكون كاربي نكاري خوا بلفيني لسر تختي خوا جيرا بسندانا درفت دي لوم على فنتر d'écrivait chaque jour à son compagnon des chambres ce qui se passait dehors. تشتغل درفت بي هرو أو زلام جابالي خورا بسندانا درفت. Ce dernier fermait les yeux et se représentait alors la science extérieure. أو نخوشي دي j'avais خود degré fermer les yeux j'avais خود degré et représentait يعني دخيلي نشخورا la science extérieure يعني تشخوي منظرات درفا تخيلي نشورش بركو نكاري خب لفيني j'avais خود degré وخود خيلي نكو أوجي درفا بيني. À la manière d'un peinture, cela aidait beaucoup. برنجكي وككو رسم بنتوغ رسمة برنجي رسم أفتشتها أريكارياوي جلكي دكر كو خوشبير بكي نخوشيا خوشبير بكي فيرني سيتي ميم تيروبوتيك يعني أفوكا درمانة كي بوجيرا et ça l'a aidé à ne pas céder à la morosité de son quotidien. ئەڤایا گەلێکی ئاریکاریاویت کرد و دلێوی خۆش ببێ غەمگین نەمێنێریش بۆ vî حالê xwe. Deux semaines passèrent, l'homme à la fenêtre mourut. L'homme à la fenêtre mourut يعني مر un soir dans son sommeil paisiblement. درازانا خۆدا ئەو مرۆڤێ لەبەر پەنجەرەی درازاخ تەختەی لەبەر پەنجەرەی بوو چوو ڕەحمەتێ مر بە بخۆشی خەودا چوو ڕەحمەتی ڕازای چوو ڕەحمەت mourut.
L'infirmière s'exécuta. S'exécuta. Lentement et péniblement, l'homme s'hissa de son lit, pressé d'admirer de lui-même le monde extérieur. بقراني وبزحمتي ويزلامي خود لبطة جبو خاطري هري عالمات درفة هري جنب بنجري وعالمات درفة موند اكستريور يعني عالمات درفة بطبيعتها درفة. Quelle ne faut pas se surprise lorsque ses yeux se heurtèrent à un mur vide. تشتي هري بو مفاجأة جيرة شعبي وكتا ديواركي دا ديواركي فالا يعني بنجرة تشتك بيش بنجرة تنبو تعالى ما خارجينا غابها بو ندارسانا بو نوردكا بو نا آف هبو ونجي وردك ليس نزارك هبو تنوي هفالي بينا خوش جيرة ونساوي تينا. Qu'elle ne fait pas se surprise lorsque ses yeux se heurtèrent à un mur vide. روي شعبي كتا ديوارة كده وتشتغل دوف تنيا. Pour quelle raison le deuxième homme se déplaçait au lit près de la fenêtre? بتحقي وي هفالي دي انا خوش خواست جهه خوا بين نزيكي بنجري. Merci beaucoup, Zorspas, à vous, Chiro Cairo.